karitouch kana neso uonesa mometa ndiko no ka makeup na ndi njuka tie no mbeta we ndano ke masako no ndo miangilile ati ko dia matatu kwenda no ke achao ati we dia matatu tafadhali munhu mukola oto muwafea dia matatu tukavi na kino cha gele yu to mafea oto na kweta mundoke kana fea oto na kukoza uba kana fea oto munhu mukota na kuikia mauta ngaleni yake tiwe ngokuya to mafea oto na kweta mundoke to mafea oto no mbeta utona kuutone bi pa yu ne na fea si anata itatu ile nengo yatyo ai nengo yanye ai mwejanga ngo ine ngo yamane komo ngo ya ozo bikoti fea ile yu no ya ngo ya stano ni ngo ya mwende leo lakini emwe I will obey ne wori me respect emwe ne ngo me respect kwena na ndo yo wakade ile Kwebe undofea yoka na ti lazima ona no utume wofea na sibi kango sai si uyewe kwanza onandeleba si akwa isi alekania kando tumendeleba akose na fea ne ukiye na ndo bai ku refund haikutumia ndeleba akuisie si ndo masi koneto la ine usuma sana polisi wa bodyguard unge wazi yako dine binewa mao matatone mwana akue konende to manza ke balwa kilas jiwa beti ndio manza ke balwa they mwe dikizolombe dikize Muundume Keda we date a Nairobi lady with the you need to work hard with the kana umiengem tikwenda mega nilivye you either work hard kana umiengem okay ndo yumo inia ebateleli ikondo mota utonea ai weza kwethio mundu kwekati waona katenge ka kisenzi ndukeka nasia tukagiwe leave your standards give your standards exactly keda warunda date mundu warunda keda korogosho date korogosho otherwise nyetezo koma ni aba street ino imbo nya mayo ndo ibatane ndo konwa mayo matembetsa nyi you don't know about dating ningwenda kukanya umelulwa take away niziba nime ukoma naona sina maita take away mayose obanze take away nile mwako mania club na mwe agree obu na mwidi kwa ndumeka au monde bidi kisiwe ni bodi nokete to make matters worse we mtu akwa kunyumba jamaa utwa dem take away nyumba that is very risky very especially in Nairobi nango tabistano andu awona hapa matumanete tomenuko una makatoba ka lipstick tado memana ade andobu yui issue ya kwani ati kele tukala the main suspect katika mada ya Mr. Maigo ulaona financial director wa Nairobi State kaweti iyo kana katabiso police iyo kana kone kateka away nikateka away keki okoswa kana iteka away Maigo mako mane iyo bandu na we akakua onziani na we akakua na akatwa club ningu tebi club ku tukaeka dhini club kinene kibingwe ba Ngong Road we kinywa tutumana tula dosi ya chola ndo mana asia ayu mai tiala mana to tishe ane me ambe otoko na visa ana maito post pata na dindi pata na mwana timasu yuko okwo we take away tafadhali tuma nazo no Maigo elosi ye take away na yamua but she's just a suspect tuile za kuwazekana niko ni suspect but anyway ne wakwie yes kwanza edika wa omuntu so please take away tuachane nayo by the way then whether we mundu umena no bigi to level ya kwigo yenda kwigalona mundu no so mundu wekale nake chukua manda girlfriend permanent kana msichana onakezi wande ndenda kana ni hapo at least with you na mundu waku ndigenda tu avoid take away wakota ni feelings una by the way and waingi ona mwesa akwithi ama poison we make we maundu ai ne make ngadeli yesu na ngewa ya misele nisindu sia muthembosu wasana no kulia umundu wako manana hageyetie kilavwe kazewa we mukolanya na ageki by the way stano yani nyene wokai wa mbithia alafu mundu mukanye takwa eweka no yuko mboni amayo kitakuramba na ni Kanairo na ni bai lobi kitakura bai lobi kila mundu umandine my friend baba mundu kwenda othoe woki baba mundu kumanza othoe woki kilabu na bai mundu kwenda kwenda wareni watu wako aso
No memanza mpesa mo. No kuiba rent kwizilanzia ningi. Yes. Be careful. The wrong way and the hard way. Mundu utanoka nake, ekana nake piu. Katika club. Yeah, wachana na yeye. Na unuzi mekalaba. Iloko na mundu kama maileka tumeza tu ya wende tu na kwa gents, kwa ladies. Abaka untani mundu kaweta ndibone kala. Kakaundani. Ndibone kala kana abo. Mundu kababuzi ma. Kata weka undani na wewe kata ne kuidho wea. Avoid that lady. Hiyo ni poison.